अझी बालाखो गणेश भजन खल पाख छपु हुला प्याख स्वे हुला प्याख मे या बोल द वा पासा वा झिमुने वा चोमी भाजु कृष्ण प्रसाद दुमरु सेनामी दु जुनु सितिखु तो मेखे बासुरी के दु तुलसी नारायण गोसाई लाला खिङखे नुछे भक्त कोजु हार्मोनियम वो मे हालामी मैया केशरी कोजु अठिन्दु मे हालामी हे सूर्यलक्ष्मी कोजु ईश्वरी चौगुठी झ्याली वो मे हालामी कान्छी छुजु कतार खेदु पूर्ण केशरी कोजु धिमा साजन प्रजापति बुछ्या के निश्चल मथ्या तँ के कृष्ण प्रसाद दुमरु अले प्याखमोपु अनुष्का कोजु लुमिना शिल्पकार इभा जोशी ऋतिका शिल्पकार अनुषा शिल्पकार एन्जिला सुवाल साल्विका शिल्पकार जेनिसा शिल्पकार सृष्टिका शिल्पकार अले स्वस्तिका सुवाल जेनिसा शिलाकार सृष्टिका शिल्पकार अले स्वस्तिका सुवाल बालाखु गणेश भजन खल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 82 पाख हुला प्याख मेया बोल वा पासा वा झिमुनेवा थो हुला प्याख धुङ्क चिसन स्वेगुजुई खोपो कलेज पाख छगु नाटक न्युगेन वान चाया शहादत प्रतिकूल मौसम या बावजुद सिकपसँग नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जाया ज्याजोले बोतिका देउ सिकय चोछा भजु थौ नेपाल सम्बत हिंसा सवपी गादा कौला थ द्वादशी कुनुया ज्याजो जुयो चोङजुल कने नछि पाछि इले हिन्यता इले हे तमुन्जाया ज्याजो न्याकेको जुई हिंसता ओकी छिकपु सकली हिंसता इले ज्याजो सुरजुई जुगुली छिकपु सकली इले ज्याजो बोतिका जाइरा इनापिया चोङा झिगु दबुली दबु छायपा या ज्याजो चोङजुल दबु छायपा कोच ठे चोन पलख लिपा हे झि थो ज्याजो सुरु हे जुई गणेश माबिया पसापु दबुलिक स्वपुतया देता इना बियोचोङा
कनेयागु जिगु ज्याजोन हिंसटा इले सुरुजिगु प्याची इले सुरुजिगु चिकपिन्दा ब्याकतंगा कनेयागु सांस्कृतिक बोज्यान जिगु प्याची इले सुरुजी कनेयागु बोज्याखे चिसम सुरुखे लसकोसा प्याखङ गोसा खला पाखङ पिवेगुजी अटेन्डु बाल विकास इंग्लिश स्कूल पाखङ हुला प्याखम प्रस्तुत जी अले हिमालयन ग्लोरी इंग्लिश स्कूल पाखङ धिमे नृत्य हुला प्याखम प्रस्तुत जी अले प्रभात इंग्लिश स्कूल यागु कनाली प्याखङ ए प्रदेश सरकार नायागु कनाली प्याखम प्रस्तुत जी अले अमर ज्योति स्कूल पाखङ बारासी को हुला प्याखम प्रस्तुत जी अले आस्था सांस्कृतिक परिवार यागु लापु मासिकी नायागु नाटक प्रस्तुत जी श्रमिक कला सदन पाखम कलाकृति व संस्कृति नायागु हुला प्याखङ प्रस्तुत जी अले सिम्प्लेक्स ब्यान्ड पाखङ डेया निन्टिङ क्रान्ति खसा नायागु हुला प्याखङ लाइभ प्रस्तुत जी अले किकम्पा सांस्कृतिक याउन पाहा नृत्य हुला प्याखङ छिकपिनु याने कने प्रस्तुत जी अले अथेन्डु श्री नासा हिमा पाखन छपु हुला प्याखङ कने छिकपिनु याने प्रस्तुति जेचोङुदम अले महालक्ष्मी दठु टोचा पाखम उखे ठुके चाचा हुला यागु छ हुला प्याखन कने यागु छिउ ठोडबली प्रस्तुत जिउ सुचङ छिपिन जाने ब्याक चङा Kaki ulah data pasapinda inapya. Ka
योको शुभे बालाखु गणेश भजन खल पाखं प्रस्तुत जुगु हुला प्याख